Barutwana ba dikolo tse phagamego ba dumeletswe go hlabiwa moento wa COVID-19 mo nageng. Ka nakwana ya ka godingwana ga letšatši baswa ba dikete tše 7 ba amogetše moento, ba ka godimo ga dikete tše 60 ba ngwadišitše lenaneong la go entiwa. I was not feeling scared because it is good to take vaccine. Let's get vaccinated so that we can end coronavirus. Go tloga maobane, bana ba magareng ga 12 le 17 ba filwe tumelelo ya go entiwa ka Pfizer ka mafelong le ge ile afe a mmušo le a private. We are taking a precaution because of the reports which have indicated from various parts of the world, various medical specialists, where it has been detected that a condition called myocarditis, which is an inflammation on the heart muscle, which we must emphasize again that it has been picked up in very, very few cases. Go ya ka molao wa bana, batho ba magareng ga mengwaga e 12 le 17 ga ba hloke tumelelo ya batswadi mererong ya tša kalafo. It's in the exceptional circumstances where, for one reason or another, whether maybe the parents may be reluctant, but the child of between 12 and 17 may be convinced that they need the vaccine. Tona ore ba tshwenywa kudu ke palo ye sa thabišego ya batho ba bagolo ba sego ba hlwa ba amogela moento wa COVID-19.